Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigradwan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye, din kaya katamong set number, pakapaskil laking lalam da rin kaya katamong luklukan, dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, miti punta mo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki, para king kapasalamatan da po ding mag-sponsor, para king kapiestan parangal kangapong mamakalulu, Knights of Columbus. Para king kapasalamatan da po di Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Mayor and Mrs. Carmelo Pogi Lazatin and family, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Rolly Rosita family, Jordan Beth family, Edgar and Gloria family, Alan Gonzalez, Irene Bagang and family, Ariel, Christina, Paul John, Noemi, Veronica, Doc P. Motorcycle Parts and Accessories, para king Aldo ning anibersaryo ning kebaitan ng Malik Basilio, para king pisikal ang pong espiritual apami pasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio and imang auring between and family, para king kapaldanan pamikatawan ang pong espiritual ng Henry and Erin Mijares and family, Christina Swing. Para king kayadwanan dat pamanantabe ning Banal Espiritu, Carinida Enriquez and family, Swing family. Para king malalagwang kapaldanan ng Gloria Noki. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri Leonardo Lagman Sr., Victorina Cortez, Elisa Lopez, Antonio Lorenzo, Consorcia Lorenzo, Anthony Lorenzo, Magdaleno Luge, Chris Luge, Amalia Pineda, Jesus Nuki, Juanita Torres, Ponciano Torres, Filomeno Tanhueco, Efren Gutierrez, Oliver Gutierrez, Jonathan Pangilinan, Federico Gutierrez, Gloria Gutierrez, Olivia Gutierrez, Conrado and Estrella, Edgardo, Armelo, Efren, Elizabeth, and Bienvenido Sr., Ruben Henson Jr., Ramon Alfonso Henson, Ines Vicente Dizon, Laberto Sr. and Jr., Lourdes Felisa, Jeremias Sr., Natividad, Josue, Marcelita Mercado, Eliseo Mercado, Arnel Mercado, Romel de la Peña, pangadita lading sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan kim pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Most Reverend Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando. Pamakan
Bilagin ang pampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, ante mo rin. Metong apanipatanan ng takot na ang kay katambi, ya pinitang, maulagata mo kaya. Maulagata mo. Kalugod-lugod ta mo. Importante ta mo. Nang kahit po yan, yung magyamot na nang kay katamong kalungkutan ng kimbi. Kaniting kayo dawan, kapiesta ng apong mamakalulu. Ulit-ulitan na ng apong ginugay katamo, maulagata mo. Because God cares for us. At ang kayang kamatayan, yain patuto na makanano ta kaulaga kaya nga pong gini. Nasa ating pamalapit tamo ngayon kaya kapamilya tani itim banalay Eucharistia, doon taking nga pong gini. Nasaan king oras yung kaya katang kalungkutan para titang gaganakan, maulagata mo kaya nga pong gini. At karin malipatan intula sa kapaldugana ng biyatamo. Tahimik tamo ngayon isagli, mansis yan tano, mandang kaya katamong kasalanan. Kasalanan ng kay ilang palungkot, yung kaya katamong biye. Ginoong Jesus, ikang pepakayap karing masakit, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ginoong Jesus, ikang mamatawad karing makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginoong Jesus, ikang pabiye king sarili mong biye, ban pakayapan mo kani at tanan sikanan at kaligtasan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawad na rin kasalanan tao, idala na katamuan sana kinbiye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kamo. O Diyos sa ikpami, bilan mong imbugtong anak mo, idawon na yung biyena, makapako king krus, para king kaligtasan ng medo ketawan. Pagkalog mo sana kay kaming makakilala, kay tiking yato, ting misteryo ng kamatayan. Ing mahintuli kaming magkamit ka rin banwa, king ablas ng kaligtasan, apekyabutan na para kay kami. Itihaduan mo kay kawa Diyos, king kapamilatan na Yesu Kristo ng anak mo. Ang may bibigyan pong magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangang ka. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Kabang dalan, ding palipi ng Israel, deta nga nangala ning pamangaynipan. Bubulong la laban king Diyos at kang Moises. Bakit linwal mo keng iba't ka rin Ehipto, ban mga mate keti king disyerto, anong no alang apangan ni Ainong. Sinawa na kami kaniting pamangan ay alang lasa. Anting parusa, ingginu pepabalyang mga bagsik aubingan. Busal ning balayan, amenoktok karing tao. Inya dakala, ring menga mate, karela. Kanita ring tao, linapitla kang Moises at ngara. Mi kasala kami king Gino at keka. Manalangin ka king Gino, banlako nala, reting ubingan kaya kami. Inya menalangin niya i Moises para king balayan at ingginu nga na kang Moises. Gawa kang metong amabagsik aubingan at ibilime king metong ayandang. At nung ingninumang matuktok alumawe kaniti, kumayapya. I Moises, ginawa yaping metong aubingan at tanso, at biniline king metong ayandang, at ninumang metoktok ubingan, alinawe king tansong ubingan, kinayapya. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Gino. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Gino. Magiramdam ka, balen ko, king kakong tuturo, itingid mo ing panamdaman mo, karing amanong sabyan ko. Ing asbok ko, magsalitaya, king kapamilataning talimhaga, at ibulalag ko lang lihim, ayaral amilihim, king milabas a panawon. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Gino. Inyang atineng pemate karela, ding aliwa kanita, linapit la kaya, may magbalik lalup at taimtim sinisi, aga nakara, king in Diyos, ya ing talapamingwa, king in Diyos, ing kakatas-katasan, ya ing talapagligtas da. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Gino. Dapat ing amanong gidkas da, pawang kalaraman, pamagkunwari, ing atyo karela, uling ding pusura,
ela tapat kaya, ela mo rin tinupad, king kasundwanda kaya. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makanyan man, ing Diyos ang mapaglunos, patawaran nala at kaya lang kinabos. Maralas nang pipigilan, ing muana at ing mikakalukong kasbona. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, king Pilipos. I Kristo Jesus, bistaman at kaya yung panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan impangapante king Diyos. Bagkus linubas na ing sarili na, king sablang kamalan, at kinwana ing aske, ning metong ayalipan. May kiwang siya karing tao, at king pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya, ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Ulinita, in Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dininaneng lagyu, amimigit, karing sablang lagyu. Inya, king lagyu ng Jesus, sukat siyang siklo ding sabla, ding karimbanwa, ding ketiking yato, at ding king lalam ning yato, at ding sablang sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo yaing Ginoo, king ikilagayan ng Diyos, ikpa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sa sambanda ka, Kristo, ang ponlayon pupurian, pauli ning banal mong krus, inatbus may yato. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka, antimorin, pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miyukyat king banwa, subali mo inganak ning tao at tinipang ibat banwa. At nung makanano neng tinas Moises, ing ubingan na tangso king disyerto, makanyan niya namang sukat itas ing anak ning tao. Ban ing ninumang manwala kaya, mi kabiyeyang alananga. Ulining lugod ng emunano ning Dios king yato, binyene ing bugtong lang anak, ban ing ninumang manwala kaya, eya mate, nunemirinan yang biye alananga.
Uling tinubod ning Dios ing anak na, king yato, eban atulane ning Dios. King kaparusana ning yato, nuneban miligtas siya, ing yato, king kapamilatana. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Malambat-lambat niya mo rin po, inigay katamong daranasan na pandemya. At palagay ko, tatakot tamo pa mo rin po. Nakala pa rin tatakot. Siguro may itong pansinan tamo, tatakot tamo. Palagay ko, waliwa mo itang uling matetamo, no? Posibleng matetamo. Kasi, nung itimpito takutan tamo, then, tayo harapan ng katutuan. Kuli minsan eldo matetamungan. Pumakanyan Minsan eldo matetamungan. At tungkot nanda kayo, bisa ko waring mitagang ketiking yato, siguradong yan ako mambisa. Kulimbalo tamo, kaya benanimbye, kaya piningkaburyan nga pong Ginoo, kaya benakatamo. Yami itong sigurong pansinan tamo ini, ining lulo ba takot kaya katamo, nung pa rin niya manibatan. Nandun po, magumpisa ko, sinabi ko, intakot, may itong yung kayang pagyamutan. O tatakot ka, bala mong bilala ko, yung kay kang ulaga. Maulaga ako kaya, at kaya lulugod ka na ako. Ito po yung maku-question. Napot ang daratang yung tikaniting pandemya, mitatakutan tamo. Uling na yung kaya kakit tayong ulaga tamo, kaya tang atintang kontrol, kayang malilyari, atin tamong obra, o ngini, milele yan. Pati kaya katamong kontrol, karing kaya katamong activities, milele. Kaya isip tamo ba? Dahil yung panibatana, yung kanakong kapanatagan, kimbye. Medyo questionable lang yan. Ngayon ko tang, mahulaga tamo kaya? Importante tamo kaya? At kayang kabaldugan pa yung beta. O ining ulit-ulitan ng mapanggitan at sasabihan kay kataning apong Ginoo, maulaga tamo. Kaluguran na katamo ng apong Ginoo. O inindindamtanan din ng Ebanghelyo. May itong yapo, karing paborito tamong kukot niyang kain Kukot tayo, niyang kain pa niya tayong sasabihan, pero malagad tayo ang pigugunaman nung manwala tamo pin kanini. John 3:16. For God so loved the world that He sent His only Son, not to condemn the world, but to save the world. Nasampulungan tayo po ini, isasabihan ng ating tang Diyos who cares about us. God cares about you. God cares about me. Diyan pang kriminal ka, era ka papansinan, ay nakakilala ng sosyedad, God cares about you. At patutukan yan, tinubod na yung kayang anak, Jesus. Jesus siyang masalang patutu na maulagatan. At anong gawa ng Jesus? Metong yamu yung gawa na darlani, kimit mong kapamintuan, itang mensahe nga ita, inglugod na ng Diyos. Kasanting na po narandaman ng Ebanghelyo, tinubod na yun ng apong Ginoo, tinubod na yun ng Diyos, yung kayang anak, ban mamarusa. Doon tinubod na yung kayang anak para pang kanita magdalang kaligtasan. Iligtas na katamo king kamatayan
Ating kamatayan na sasabyana, nga pong Ginoo, haluwang yung physical mong kamatayan. Uling yan, may rin po eh. Napino yan, yung kakakita mo, apong mamakalulo, yung stat 1. At yung tutunan, ini, o pag-celebran tayong misa, naning kay katampakibat, o sabyanan ng pari, at katanakatamo, pasyag tayong ining misteryo ng kasalpantayanan. Nasabyan tamo, potang miminom, potang kakanan mitin tinape, mag-communion, miminom kami kaniting alak, kayan daya, o pasyag mi, ingkay kang kamatayan, Ginoo, ang gana potang datang kang pasibayan. O yan, yung sisimbolunan ng estatwa ng apong mamakalulo. Medea Cristo, but why? What Medea? Uli natin yung diabetes, uli natin yung cancer, ito mo? May paralisya, may aksidentiya, may ka-COVID ya. Nambuli na sabihan, yung kayang kamatayan, maulaga ka, maulaga. Maulaga ka, maulaga ko, uling dinaw ng Jesus, yung kayang biye, para keka, para ka na. Yan dapat maging bunga na ng kakatang debosyon, king apong mamakalulo. Yapin yung pamangilalaking ulaganan ng biye. Biye ko at biye na ng nino mang kalupan tao. Kalupa kayang katoliko o yayamang alayang relihiyon, it doesn't matter. Ding ega na ganang maulagala king apong ganang. At hindi katamang debosyon king apong mamakalulo, makayakmayang ngayon panahon na iti. Kaya pong Aldo, ating kong kasyapin pari, sabi na, amo nga na, yung makatakot ka niyan, yung second wave, alam. Kaya yung pandemya. Yan sabihin, of course, pati sabihan ng second wave, yung nakala rin may infection, may babang, yun magtas na naman. Pero aliway ito nga manwa ng second wave. Sinabi ng matinding second wave, then tawong may ka-depression. Then taong nasisira na doon. Then kay akit mo, o kumusta yung lola mo? O itachoy kayong bali, kumusta naman? Tahimik ya mo. Pero yatabalo, madidepress na. Then kay katamong frontliners, then kaya tinitang madidepress na lang naman doon. Uli na ning, kaya lang, malamo mo certainty ng karelang arawan. Muli kang gamitan, inimpamilarawan, may gamit kang mumunang pamamasa. Dening Israelita, kabang maglakad la keng disyerto, may gumbisa lang mag-complain. Uling sinawa na la keng pamangan. Ining mana, sinawala. Walang po itamon nakangkaswelo, potang inglulutura, yapin yung paborito mo, sale, manok native. Pero aldoldo, rakang pagsale native. Kumalo nung masaya. So, Rene, muna masaya latin na nga papangan. After some time, may complain lang. Pero luwang may complain ng pamangan. Doon natin yung mas mana na mapapasya gining karelang sinabi kang Moises. Antira mo sasabihan kang Moises, o leko mo kami Hipto, karin maswel panamdaman mi, maulaga kami. Sumangit ng alip nanda kami. Okay ni, wala kaming kasiguraduan. Wala mo laking kwenta. Then, di nga pong ginupepakit na maulaga na. May tok-tok na kanong ubingan at nakalang mete karela. Guri kaya pong akit tamo, itang simbolo na ning may tok-tok ubingan. Nakala po rin manok-tok ka ubingan kay katamo. May ito nga manok-tok ubingan kay katamo, yan pinang kay katamo pa may kasala. Potang may kasala ka, wala mo mamamatene yung kay kambye in spirituality. You begin to think and believe na nakakaluguran ng apong Ginoo. Nakalupa ka nitang panikang magnobena, malapit ka pisamban kaluguran, ngayoning may kasala ka bala mo, ala na kang ulaga. Tutoy dala na kang ulaga. Pero pa mo, betong karing sulat ng San Pablo,
Romans chapter 5, verses 26 following. Sabi ng makanyan, while we were yet sinners, God loved us. Makasalanan tapa, bete Kristo para kay katang. Bila ko kaulaga, yung kasalanan pa siya tiktok na ka. O yan yung pasabi na kay ka, ala na kang ulagang ini na nakaburin ng apong gini. Tutoy ta? To sabyan na kay katanga pong mamakalulu, no. You will always be important. You will always be valuable, King Diyos. Nano pa imanuktok kay katanga. Neng kay hilapin din panibatan na rin kay katamong depressions. Depressions. Pagkapilitan tamong buring, abalo na ano talaga yung malyari. We want 100% certainty. Pwede, ha? Naralas ko pinsabihan, metong yay sigurado kano kimbiye. Yapi nga ka sigurado. Yawari po, tangkayag ka, o mare, mo gagawang biro, 80 na ako, kaya tutukin Domingo, dapat tsuka ka rin. Sigurado kong nga tsuka rin. Sigurado kong nga tsuka rin. Kaya darat ang Domingo, magtiwala tamo. Nyapot ang tuktukan na katamo ng negative papamisip ng malilyari, mamamate tana mo naman kapanaligan, mamamate tamo kasalpantayanan. Nanggawan tamo, kalupara rin ng Israelita, ding mga tuktukubingan, parabang kanita misalbala king kamatayan. Inutos na ni nga pong kuno Moises, pepakabit ni ing ubingan at tangsu king astaka. Bandeng lumawi ka rin, milang kasibay. Pamilarawan inggawan na ni nga pong ginuking kayang anak, na may makabayube king krus, ding lalawi kaya, elamate. Ding lalawi ka rin, may kakapanaligan ta. Uling ining lalawin, amete king krus, pawaganin ning lugod na ng Diyos, at impamanyuplita mong bebye. O yan ang diwa ng kakatang debosyon keng apong mamakaludo. At siyempre, nung indiwa na niti, atin tamo naman responsibilidad. Na responsibilidad tamo, dala tayo itang diwa nga ita. At makayakma, ngayon kapanapunan tamo. Pansinantala, rin kaya katamong kapatid, anyang magumpisa yung pandemya, mamiyeta mong relief. Material goods. I think this time, alim mo material goods. Mandalatan diwa, nimpamipasikan lug karela. Dala tayong diwa ning kapanaligan. Dala tayong diwa ning kasalpantayanan. Uling, ining mete at alapangabos tao. Mabiyaya, kaya berhaya, at isundo na pa impami paulaga kay katam. Nagkatanda kayo po, kabang sasadya namin kay katang sarili, para kimpamananggap ta kang Kristo, ingaskenan ng tinabi, kapamilatan ng banal komunyan. O tanggapan tayo, aksabihan tayo. Muna man yata ang tawad kaya. Yun ang patawaran mo ko, uling niyang kay panamdam ko bala mo yung maulaga. Tatakot ko, lalo na ngayon yung panahon na ito. Salamat at pagpanakamo ka na ako. Kapilan man eh kumila ko ulaga. Uling mamya ulaga ka na ako. Yapin yung lugod na ng Diyos. Sopan mo ko, bang kanita ini mo naman katutuan na ini yang idala ko. Karin para kong tao. Magumpisa, king ka na akong familia. Banagyagan ko lang maniwala. For God so loved the world that He sent His only Son to redeem and save the world, not to curse, not to punish humanity. Amen.
Manalangin tamu King Joseph Patamu, baning kayang lugod para kaya katamu, yaing maging inspirasyon ng sablata mong dapat, at baning lugod tamu maging makayawa, at nga tamo pong sumabi kayo, Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ban ing banal kapulungan ing balay ng Diyos, ala ng tutu pang kapamilataning kayang turu, yaing puso ning maya pabalita, at ding kaparang tao, ilaring regal ng Diyos kaya katamo, manalangin kami kaya ka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Banding manungkulan king gobyerno, pagsikapan dang italakad, at paunlaran ing dangalan at katimawan ng tao, at dinanang mas maragul awulaga ning ustisya at ing kalidad ning biye, kesa aking pibandyan ayupaya, manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Banking paglugal karing kaya katang puso at pibale-bale para karing mapilit minuwalang tuknangan at dingdayuan, ban mabiyasa tamong idake, ing pibadyan tamo ang pang sarili, kambering mga lating tao, liguraning Diyos, ding maluka at ding magdilidili at ding magdusa, manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ban kilub ding kekang komunidad Kristiyano, eta mi papanyira, nune mi misaup-saup tamong mielsa king balang metong, tanggapaning metong at metong, kambening mitmong tiwala at lugod. Buong pusong mi pamamatawad ampong abe-abe, susulong king kapanayan ampong lugod. Manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ngeni po doon tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ikpami, pakalulwan mi ing kekang banal a kapulungan king pamangailangan na pakiramdaman mo ring panalangin ay yampang mi kabilugan ding puso mi. At mo kami sana paimburisan i kaming makiraki king biyemo itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo at kakundawin, matanggap para pa ng Diyos, ikamayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoy tingdaon karing gamat mo. Kingi kapuri ang panikaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, panglubos mayupaya, malugod mo sana ang tanggapan, iting yayain ng banal akapulungan mo. Ban matula lang na lang apag masusyan ng banal ang misteryo. Ami pagmulan, kipamikatawan ng tao, nimbugtong anak mo. Iti ang doon ming kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino, mantabi kay At kekan timoren. yat naila rin pusoy. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tao. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Impurya ng pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nuka rin man. O igpa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka. Ang patpekyabutan mo yung kaligtasan ng Beto Ketawan, king dutong ng krus, panketa, nung nuka rin ba ting kamatayan, karin mo naman misubli ing biye. At bang kanita, itang migtagumpe king dutong, badayigya naman king dutong, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan na namang Kristo, ring sablang anghel, at daralita lang likat king harapan mo, sa sambanda yung kamalan mo. Bustan mong milawok king karela, ing siwalami, nyening king may kakametong mong tula, ngamingan kakanta. Ikapin yung panaluig pa, at yung meto lelangan matampanak ang pupuryan, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung kapayan ng banal na Espiritu, pagkalan mo mong bing sabla at layon papanalan. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo, banketa, madibat king kayaslag na dingaldo, ang gana king kayalbog na, indalise taon, miyang pangya king ikaligay ng lagyo. Uli na nito, pa, panigapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, pwedeng ay na darala ang pandaraon mo teka, man magawalang katawan, ang pondaya, ning anak mo Yesu Kristong Ginumi, amin abilin kay kami, kim pagmasisyan mila reting mysterious. At tatandanan mi pa, ganitang bingin mi panganyayaya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan akat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at nga na sinabi. Kunan niya iti ikayungan at kananya. Uling iting katawan ko, amidawan parang kikay. Makayan mo naman kay bata ng apunan kinwani ang kalis. Pasibayo, pepasalamatan akat pinuri. Dinong na iti ka rin disipulo na at ngala. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya nimpayo ang pongalanganggang tipan. Abi bupu para kayo, ang po para ka rin sablang tao. Man kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti kimpamigaga na kayo, kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo ni kasalpantayanan. Inyangin ang gaganakan mi o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamaylasa, ang buong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangunsubli ng baby, at yung pamaytas na banwa, at lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawan may kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan meng ng pakalulo, ing ayin yung banal na kapulungan, at kilalanan na yung midaw ni Kimbiyena, apawuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misot ke. Pagkala mo sana, king kami ngan mipesik nangan, king katawan ng pontayan ng anak mo. Mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong Espiritu kam Kristo. Gawa na kesa ng maging metong mong alanganggang daon keka, papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambening Nuan a Maria, kapelanman Birhen ay Induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambe ng Nuan mong apostol at maligayang martir, kambe ng San Fernando at ding sablang banal, pauli ding pamamila tanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat, kingarapan mo. Paggamwa mo mi, o Ginoo, iti sanangayin ning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan at kaligtasan ding sabla king mabilugayato, pasignangan mesa king kasalpantayanan at lugod, ing banal akapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato, kambining kekang alipan ipapa Francisco, at ning kekang obispoy Florentino, at ipasyano ing kekaming obispo emerito, ding sablang obispo pari at ding mabilog akapulungan, agiwa mong sariling keka, mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawt, ganakan me, ing anak mo, ding anak mong inaus muna keti king yato, antining king binyag mete lang kayagum ng Kristo, manano na sang mirakayanyan la naman king pangasubli ng mebye, king panyatang ning panawun, patalakaran na lang Kristo, ding katawan ming mayna, at gawa nung kawangis ning katawan ng maslag king ligaya. Malugod mula naman sa tanggapan king kekang kayarian, ding mayang nabiyeming kapatid, at ding sablang sinuyo keka, at may muna kete king yato, karin mi panayan ing mirakayanan king ligaya mong alananga, o tang pulisan mo ng lubos ing luwa karing matami, king aldo ita tangalanda ka, ke kaming Diyos, antimonong makanano ka, maging kawang isda ka kapilanman, at purianda kang alang kapupusan, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kaugam ng banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king biye alangangka.
Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus tamo ngayon ikang kikatang kaluguran na iba, at nga tamo nga manalangin. Ikabos mo kami, king sablang marok o ikpal, malugod mong pagkalubing kapayapan ng king panawad me. Ban king kasukan yung pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipanan ng kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kalikalikan. Kabang paninayan ang pampagsadyan me, impanyatang ng mitmong ligaya, nindala pangabos me, Yesu Kristo. O Ginoong Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay Apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, e mo saan papalikdan din kasalanan mi, nanay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan, at pamayapan ng pampisan metungan mi, agpang king kaburian, di ka mo ibiyan pang magari, manggaman king alangang ka. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayo nga. At kaya ka, antimorin. Bakit tamo po ngini, na may kakametong tamungan king kapayapan ng Kristo. Paipan po kayo. Ngayong Kordero ng Diyos,
Yung bilalako, yung kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawis, king upuna na ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap ka rin sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayantala king kaya katamong pwesto, ing pari o ring EMDC, para naman ka rin makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklod tapo, dakal pong salamat. Panalangin tamo. O Diyos sa ipami, kanitin pamananggap mi king banala pamakinapang, pagparulong pumikay ka. Ding sablang inatbus mo, king kapamilataning dutong ning krus,
makapagkalambye, sa mula sanang misadsad ang ganaking ligaya ng pangasubling baby. Ito doon, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Si Claude Damo po. Horatio Imperata, o Diyos sa iyo, Pami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban kay COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing nakalataw. Panalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat kimpangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambianing belwan at masapal. Panalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalon mula nga lang hanggang kapainawan, retang miyangon na biye. Ibiyo po kay kaming kalam ng pamanisi at pamagbalik-lup kay kayo. Iti sanang king lugod, magsisi kami, ating malamalungkot para karing hanggang pamikasalami, kaya bering kasalanan ng metoyato, king kabana ng panahon. Pagkalam kay kami, ang grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king kakayap ng sabla, at ang makasahog kami karetang atsu king pamangailangan. Tani ka po bikeka, impatukunangan mo sana, impangakalat ng iting virus, at impangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng Ginumi sa Kristong anak mo, ang mabibiyang pong magaring kambe mo, king kameto nga ng Banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kapanabanalan na indunan ng Diyos, anak. E mo sana pisawili nga kismikeka, king kakulangan mi. Ngunit bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib o maligaya at kunwanan a Virhen. Amen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Ngining 124th year Feast of Apong Mama Kalulu, Biyernes at intapa pong adwang misa, ang maganap po tang alas 4 ninggat panapon, Pilipino, ang po pang alas 6 na nimbengi, English po. At bukas, 6:30 a.m. na po yung misa tamo from Monday at up to Saturday. November 1, Sunday po, All Saints Day, ing mass schedule tamo po, alas 6 ning habak Kapampangan, alas 8 ning habak English, alas 10 English, alas 4 ninggat panapon Pilipino, at itang alas 6 na nimbengi English po. At timurin may ka-family home prayer service for the faithful departed with the National Order of the Closure of All Cemeteries and Columbaries from October 29 to November 4. Our Archdiocese is encouraging every family to still fulfill our prayerful commemoration for our dearly departed on the solemnity of All Saints' Day and the memorial of all souls, and even on the whole month of November. The Archdiocesan Liturgical Commission of Pampanga has prepared these home prayer services for the faithful departed. Please see the link for the prayer guides on the family celebration of All Saints' Day and All Souls' Day. There are English, Kapampangan, and Filipino versions
at our official Facebook page. Atin pong Halloween in the Catholic way. Pagsabi mo po, eyo pipiblasan demonyo ampong satanas ding anak yu. Pota maging demonyo lapin. Mayapang piblasan nyo la nung nanay paborito ng santo o santa, itang costume na ning meto nga santa o banal o santo, iya po yung papiblasyo. Yang misan, di na lang po ketang meto nga subdivision, ing baleda, puro yang agi. Ampo pang dakal ang makatakot ay tsurang tao, balam demonyo la. Eyo po kakanyanan deng baleyo. Eyo lang kakanyanan. Nyapin keti putin tamong Halloween in the Catholic way, piblasan la deng anak o den mang matwa. Itang paborito yung santo, santa, itang costume na po yung pasuludyo karela niyo po. Sa dagdagan po yung kakatamong panalangin, keng Domingo ulitan ko po All Saints Day, parangalantala ding banal. At itang All Souls Day, pangaditala ding maldang kaladwa, lalong-lalo na po ding maldang kaladwa king purgatorio. Dakal po salamat ka ring mag-sponsor king Santa Misa, ding Knights of Columbus, ang papaboring Daughters of Mary Immaculate. Palakpakan tala po. Pasalamatan tala po ring migmisa tamang ini, kaya betay Father Jobert, ing Parish Priest na ning Lord's Annunciation, karin king San Vicente, Mexico, at yung Father E.J., Spiritual Director ng Seminaryo. Palakpakan tala po. At timurin po yung kakatamong pekatatang Ketiking Archdiocese, yung kakatamong Kaluguran Arsobispo, dakal pong salamat apong dong, king kaya kayong oras, king kaya kayong presensya, pasibayo, niremind na katamo, nahita mo, importante tamo king Diyos. Kaluguran na katamo ni nga pong Ginoo, sasawang lulugod kaya katamo, sumangin na ning misan masyastabuntok, nepo, iya pa mo rin luluguran na katamo, inyapin binyening buktong ng anak, not to condemn us, but to save us. Agyan pang masakiting sitwasyon, kailangan manatili tapamuring tapat kaya. Agyang mangalingwan tamo, eya po mangalingwan. Agyang pang sasawa tamo ng misan no kaning Diyos, iya po ay sasawang mamatawad, mamaus. Nyapin king lumang tipan in first reading, may nga tuktok lang ubingan, dening migreklamo, ginawaya pa mo rin paralan ng Diyos, ne? Itang tansong ubingan, nino man ning lumawi, miligtas siya, kumayap siya. Eya po sasawa, ing Diyos, ing uling ing lugod, talakasawa. So dakal po salamat, apong dong, king kaya kayong mensahe, presensya, at ang timurin po oras. Palakpakan tayo po yung kakatamang Arsobispo. Dakal salamat po kaya kayo. At ikayungan po, ding sinaw, keng kinaryo, kaniting piyesta, ding eganaganang megobra, mig sakripisyo, sinaw, menalangin, mepagal. Ikayungan po, dakal salamat. Muli ka pong supportan itang sinabi ng among nandin na pagselebran tayo in All Saints Day, ng anak na po, datang kaluguran ng santo, piblasan nyo lang. Aga nakakaya po ining metong nga joke na ninimpari, na niya pong magprosesyon,
kikiyakya po itang anak, kanuburing bisa makyabe. Kitnande o bakit? Anang mana, kasi among yung buri ng costume, apong mamakalulungan. Buri na. Nyaya po balo ng malyari. Okay. So, dakala salamat po. Abe-abe tamong misundong mga di para kimbalang metong, lalong-lalo na itamong talasal pantaya kaning Archdiocese. Sa Pasibayo, thank you po. Yung Ginoo manatilia kay kayo. At kaya ang timurin. Bipuri yung lagyunan ng Ginoo. Ngeni ang pong kapilanman. Amen. Yung kasopan tamo at siya kilagyunan ng Ginoo. Ginawa, yung banwa, ang pong yato. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Igpa, anak, ang pong Espiritu Santo. Amen. Itong misa daw ang tani. Pumeta ng ngeni at bakalanda mo yung lugod ating kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamo yung usnong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo yung usnong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na kakalingwan babaldog ding forms king kaun ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po.